ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯃꯦꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗ ꯌꯥꯝꯅꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 3ꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯑꯃꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯁꯤꯅꯕ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯤꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯥꯇꯣꯟꯗꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯐꯝꯗ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕꯗꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯂꯧꯁꯟꯕꯤꯌꯨ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯂꯧꯁꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯤꯁꯁꯦ ꯍꯜꯂꯛꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯂꯩꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ नंबर 2 दना अखोगी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है अखोई लेजरीबा सिमाना से मसे अखोई नाक न लेबगी तमक्ता केनो तो भी स्टेप लोशन भी कोंटांग लोशन भी 3 नंबर दना परमानेंट होना अखोई प्लीज इंप्लीमेंट एनआरसी इन मणिपुर सो दैट illegal migrants can be detected एनआरसी से मणिपुर द जांग न पुसन भी Fourth, last but not the least, to bring durable peace in Manipur, Meitei, who are the aboriginal people of the state, should be given fair treatment. Due to the dynamic changes in geopolitical in the region and existing law of the Manipur, law of land in Manipur, Meitei are facing serious threat to preserve and protect their identity. Nasi makal yang makada Louthai kunglani sida pami base haijaning badi ayakna Manipuri haukiba megi tang humdagi hajik jokbak ngasi tang manga pawa chathare iba kaino ase jamna jangna Manipur government of India amasung Manipur ki government ani punjal laga peace haibado purangna mai damakta ayak thodagi masi haijani mayam ki thodagi कोई नसीगी पुंगनी खकी से असम की बाराक तंपा की खुनचांग कुंथा मंगादा तवी हजि को करिंगमस्त तवी हलाकानी तवी कासाद खाइदी खुनजाम कासाद खुनचाम मु हेलंगनी खली अदुना अखोगी ngasi saruk jari sigegi अखोई मखा ताबा मणिपुरी इरांग नेमथरक्त्रगदी अखोइसु लान पांग चटप तामे मणिपुरदा चैते खुंताकुदा बुई सिरि चलगा मणिपुरनि तमखि माइना अखोइ सिरि चलगा मणिपुरदा लान पांग चटपगी मतम बुक जोलकदा खली